Nilip Marjong Club along Rongasar ke hokalo keron pon. Arkoi ni phai thom ke praisi durmiar ni ada porphai kreisi rachi timpen pangcheng ponsi Rongasar ke hokalo ron pon. Labang some kechari ponabang ake hai bidu belapen aluhi kedeng ponabang ake hai bapuram rong pia tumpensi chepahem phuponlo. Nilip arlo kado kave Rongasar ke do anaphan Rongasar ke hokalo ke pajeralong manpeng aluhi ake hai pabitra rongpi MSC Karbi Anglong Autonomous Council Dipu ahin pensi chetongdun. Lapen rong asaratum ame thangaja kongchi chini pen methang Karbiaron atang pen rong kalana thekpa meji aphan ahir jume tappa jerdun. Lapen bidisore kemi anta chepa choipon. Rong asar ke hokalo ke ron ponahut MSC Pabitra rong pi penta man ke do CM Dr. Tuliram rong hanga phanta kachoro alam the palepon. Athe CM aning karjang lapen Karbi rong asaraphan kaching hona teng pensi sai do anta klempon longlo lapen CM keja kemi sena jok pini Karbi rong asaraphan ke hokalo ke ron pon longke alanglia hirjume lopusi MEC rong pie sang hopen CM aphan ning kaching duk alam the ning jepon. Rong asaratum ke hokalo ke ron pen kacho dengdun longapot ning karong lapen ning kang samalam the chepa choipon rinti. Labang some long ake hai boson rong phardeo pani college principal BJP Nilip Mandal chunbang Rilipson Teron ex VDC Proben tok bilapen ke ongdung Nilip arlo rong asaratum chetongdun. Nilipen SLOA Karbi Anglong News Channel. Rong asar nilip rong asar amay pen arupen alang tong patil pipon kedam tang aning kaneli tong taralang solong village court chairman putak dari tong taralang solong labang so appointment letter ron pon no tamili tong hamartin along tong labang so alu ron pon nong lelang kasi pini puthot nili bahawar rong asar keja tong pen chingkan pen si jadi tum formalities kori ponlong lo, kasi nili ponlong kado kawe bang harus sila bang kebra ini an rong asar do, kasi ala tu kado pang sebenarnya labang so appointment letter bilong lo, lapen labang so appointment letter ke village court ke lahelo, ini tum autonomous district Mikir Hills autonomous district administrative of justice rule 1954 paragraph 4 laso teng pen constitution along kedu section along kedu labang so itum methang rong cari calong methang rong bisar gitar kado we ke klempon ye pan si constitution along itu malong isi jakong ng pitang do hala so jakong apang itum community spend rong asar pan laana ningkan pilong lelang lasi pini iritum churunai iritum kaching honai CM Dr. Tuliram rong alang li kamathapon itum kado kawe pan mesen iritum alang li kabur ipen ajok rong asar tum isi memorandum nang pilo 2021 aningkan February jiklo isi memorandum nang pilo la soteng pen alang li loge council along chingwai si Assam Gazette governor pen isi notification nang pilo July jiklo sila soteng pen council fan order nang pilo la soteng pen council tum formation of rong village court la so kam klempon lo sila so kam klempon tang det pen chuneng kedam tang taralang solong itum formalities Karbi rong asar do ana phaitum labang so formalities mate appointment letter pilong lo kasi pini puthot nili bahawar long an tamil labang so appointment letter itum pipon long lo. Nilip lem asai hemalong EM kangbura kiling kahomrida. Lakhain ko era pho Nilip MSC constituency ke parlo Nilip lem asai hemalong cooperative IEM kangbura kiling kachihumrida. Cooperative EM kangbura kiling kahumrida mahut Nilip lem akong chunbang Dilip Singnar chitong dunsi Nilip lem asai hemalong kenang sot nai lapen ki dukisung nai alam chethan dunsi Nilip lem asai hemalong kenang sot ason ki pitekang jiaphan lamchak jipitekang EM kiling pen kerap ki pitekang jiaphan kache chaktekang ason hai hui Nilip lem asai hem sang kecho en dunjiatum lang kijun awarsai Avelasi ringbell isi lapen barpi barso hem latrine bathroom ihum lapen sang kabirti ademate go down ihum nang pipo pusi cooperative EM kangbura kiling pen lamchak nang pitekang lopusi Nilip lem achun bang Dilip Singnar pen ningjepon lapen EM kiling aphanta kachoro alam the chepaklang
Nilipen SLOE Karbi Anglong News Channel. isi term lakan em dum si ron pon bom lo lakan ron pon po isi lo sini bang kar kang thana lam ge offline term phan ba aprang ration card all try pen non amena with term ke non ako document submit thu bom lo lakan ba ki mi bunai don nong lo so offline term si uthot ration card lakan aadhar card xerox si la si pi thunang po lakan ko ni tum pele thu po an te mo sa ma na chi kam thu bom po Sure.